Abantu besilisa bangivovile ayibangivovile ngaze ngayitshela ngathi mina sengizohlala ngibe single because ngikhathele iyona yonke lento le. Angisafuni ukuzama. Bese ngifocuse nje ekuyiklineleni indlu yami nje ngiyifocusele ezintweni zami, ngifocuse kumina nendodana yami ekwenzeni indodana yami happy. Kuthe kusenjalo bafethu nje ngisayiphilela impilo yami, uyasazi leso sikhathi elifeini mangabe uyiphilela impilo yakho. Kwaba khona manje umuntu wesifazane ongiconfuseayo bafethu, wayishintsha ingqondo yami wathi khohlwa abafana. Awukuzama intombazane this time. Hayibo bafethu, mina angikaze ngijole lentombazane kusho ukuthini lokho. Athi hayi uthando nje akusho lutho ukuthi ithini igender. Ngicela ukunitshela ke sizame ke lento yethu siyiphushe noThofolax. Hayibo naku engathi sengihappy phela, sengihappy amathando avutha bhe. Uyasazi leso stage mangabe ususemathandweni, amathando evutha bhe. Uzizwe ukuthi yabona ke mina ngumuntu womuntu njalo, ngumuntu kaSibanibani. So bese ngileso stage ke leso sokuthi ngihappy, ngijabulile emshadweni. Mangabe ngithi ngijabulile emshadweni, it's because kwazi kwafika estageni la uThofolax esengiconvincile khona ukuthi asambeni siyobhala. Kwiqiqi angena amanzi endlini. Bengasahambi kahle emsebenzini lade ngusebenza because bekade ngisebenza. Bengasahambi kahle for isikhathinyana impela sekushubile ngasahambi kahle. Indlu because indlu bekade ngithengele mina ngoba ngiyayisebenza, angisa afford ukuyikhokhela and ibank lithi selifuna ukuyithatha indlu. Isimo nje sesishubile, ibank selifuna ukuthatha indlu. Ngimhlalise phansi uThofolax, muntu wami, uyasibona isimo nawe ukuthi sishubile, ibank lifuna ukuthatha le ndlu. Kunganjani sithando sami kube wena oqhubeka ngebond, kube wena okhokhela ibond because you can afford. Athofolax umuntu wami, ungayikhathazi wena. Kunganjani lo muzi sivelane sudayise maseke mina ngizokudivorce ukuze kuphume imali emsebenzini, imali zami because kade ngaqala ukusebenza le nkampani, usebenzela uhulumeni anyway uThofolax. Mase kuphume imali zami, maseke siyashada futhi ngoba thina sishade in community of property okwami okwakho sophinde sishade futhi sithandwa sami sishade in community of property again. Ngithenga umuzi sithandwa sami omusha, ngeke ngikutshengise ukuthi imina indoda uenjoy nje ukuba nendoda, kungabe wena oyithwalela imithwalo umuzo wakho yonke into yakho. Othi ngeke ngithenga umuzi kube umina onomuzi njengendoda. Awusithanda sami ngabhlungu Nkosi yami ukuluza lo muzi ukuthi ngudayise because ngawusebenzela kanzima ukuthi ngiwuthole ngize nje ngiqualify ebank njengomuntu o-self-employed. Ngiyacela sithando sami, ngiyacela ikucaca ukuthi into zethu ayilungi noThofolax. Sengizobuhlungu-ke manje ngistressekile ukuthi sengizolahlekelwa umuziki. Ngicela ukunitshela ukuthi kwenzakala konke lokhu kanti ingane yami ilalelile, isizwa sonke istory. Ingane yami isisaid ukuthi hey lo muzi onama memories amangaka because yona iyazalelwa kulo muzi. Bonke abantu befike baphuma bangena empilweni yami bashiya thina sisakulo muzi. Iyona into esinayo lo muzi as mina nendodana yami. Shuthi ngihambe ngiyosebenzisa icomputer yendodana yami because eyami ibiphukile. Uyazi ke nawe mase zikunetha velane zikunethe kakhulu, zikunethe hard. Sengiphukele ngisho nayo computer. Mangabe ngisecomputereni engane yami ngithi ngizozama ukulungisa le ndaba yokuthengisa umuzi. Ngifike bafethu ngidlala igame, ngikhohle indaba zokuthengisa umuzi. Ngidlala igame, ngicine sengidlala igame mina. Hayibo ingidistress igame, ngizizwe ngiphila mangabe ngidlala igame. Maseke indodana yami sengizwa ubuhlungu ukuthi ingitshela ukuthi ma after udlala igame ma ngicela unginikeze only 2 days. Ngiyasazi story inkingo kuyona. Bese ngimlocateile ubaba, bengafuna ukukutshela kudala ubaba ongizalayo ngamlocate ubaba kudala efuna ukungithatha. Ubaba useyimillionaire la khona, uthi ayikho into angeke angenzele yona. Sengikhulumile naye ngamtshela ukuthi sinesimo esikanjeni ekhaya, umuzi kanje, ibhenki kanje. Ubaba wavuma wathi uzosifakela lo mali. Bese ngimnikeze ngisho nama banking details wakho, usengisendele ngisho ne proof of payment. Imali ma izo reflector in 2 days. Ngicela nje ulinde kancane 2 days ma ungawuthengisa umuzi, and then within the 2 days uzobusuyakwazi ukukhava isikoloto, ukhokhele yonke indlu, siphume kule nyakanyaka yenkinga esikuyona.
inhliziyo yami ibuhlungu nje because shukuthi yonke lento le i-affecta ingane yami. Ake ngicela ukunitshela ukuthi after 2 days mina ngizwa ingane yami iyakhala iyamemeza, awu Thofolaxi, hayibo ingane yami iyakhala. Ngangisaphuma eparking ngizwa ingane yami iyahayiza. Hawu Nkosi yami, ngifika uThofolaxi u-unconscious and it was confirmed ukuthi uThofolaxi akasekho emsebenzini. Kwakuwusuku lesibili-ke la engilinde khona ukuthi isho ukuthi imali yababa wengane izoreflecta, mase-ke ngiyakwazi ukuthi ngirelaxe noma ngiqhubeke nokuthengisa umuzi because ngangayikholwa tu mina indaba yababa wengane because yathi ingane ungamcontact ubaba khululeka. I got it all under control, I got it all covered. Nkosi yami, umoya wami ulimale, umoya wami ube buhlungu mangabe sengithola ukuthi ingane yami kanti yenze konke lokhu ingitshela ukuthi ubaba wayo uzokhokha in 2 days kanti niyazi ukuthi inetulo noma ineplan yokuthi ibulale uThofolaxi ngoba uThofolaxi sishade in community of property uyothanga shona mase sithola umuzi wokuthi sikhave ikolodo. Umoya wami ube buhlungu mase ngidiscover zonke lezi zinto, kodwa nje amaphoyisa angasuspect lutho and ne post-mortem report itshengisa ukuthi nje uyishonele lo muntu, uvelane nje wavaleka umphefumulo kwangabe kusaphefumuleka, wayishonela. Vele ke unokuhlushwa yi-asthma uThofolaxi. Bafethu ngithule nendaba, ingane yami ithi imali sizofa nayo. Yes, le ndaba lesiya naye egodini ngiyaxolisa ngokudlulisela isithandwa sakho emhlabeni, kodwa vele uThofolaxi nje ubeka nenkinga yama-ego engakuthandi. uThofolaxi was very abusive kuwena, bekangalalela ama-wishes and goals wakho. Besides besingenayo enye choice ngaphandle kokuthi dlulisa uThofolaxi emhlabeni ukuze save umuzi wethu. Mntanami bingekho right lento lo yenzayo, usamncane ukuthi usungaba negazi ezandleni zakho, kodwa-ke mntanami angeke ngivumele ukuthi uyejele. Le ndaba le sizofa nayo, sizohamba siye naye egodini. Besides abukho ubufakazi, ayikho iproof engaphuma. Ake bafethu, emva kokushona kaThofolaxi ingane yami i-actor normal engathi akaze kwenzakale lutho. Ingithuseke lonto leyo, kodwa-ke ngizothini? Ingane yami ithe asikhohlwe si-acte as if ayikaze yenzeke lento le, nami ngi-acte engathi lento le ayikaze yenzeke ngempela. Ngicela ukunitshela ukuthi after that sesuthengisile-ke lo muzi lo onesidumbu, sokhokhelile sawuthengisa, sasesithenga umuzi omusha mina nomntanami ukuze sikhohlwe ngempela. Umntanami athi now we are creating new memories emzini omusha. Sithengise lo munye, lo musha sawuthenga cash. Sesabantu baka cash, and then we moved into this new house. Angisho ngintshelela ukuthi bengasahambi kahle ebhizinisini lami, kugcine vele kungasahambi kahle at all. Mina njengomuntu one-qualification ngipaquzeke bafethu, ngipaquze ngiyofuna umsebenzi wale qualification enginayo because the whole time I was working for myself. Nguthole ngempela-ke lo msebenzi ekudala ngupaquzela. Ake mengifika-ke emsebenzini sijabulile-ke nengane yami and sasi-happy ukuthi ngithola umsebenzi. We were so happy, yangena isalary yokuqala, sesi-happy ukuthi izinto zizohamba kahle-ke la emsebenzini. Shukuthi mangabe ngingena mina la kwi-position, man, umanager wami atshengisa ukuthi umanager wami akangithandi. Yabona umanager wami ngireporta kuyena, kodwa uke wabona emsebenzini usabothajwa umanager wakho. Ngifica manje senginenkahla-ke yestory esisha-ke. Ngisajabulela umsebenzi. Naku sengifika sengizosabothajwa umanager. Wenza yonke into ukuthi angisabothage. In such a way that mangabe siyo-reporta kunama-meetings amakhulu, kuyo-reportwa uvelane ayidelete ngisho nokuyidelete i-report yami, adelete imininingwane ye-report. Kuthiwa mangabe sekuyafika-ke phambili la khona ama-boss wonke la kumele ngi-impresse khona. Utholakala ukuthi i-report yami incomplete, kudelete izinto. Hawu, ama-boss aseyabuza ukuthi hayibo ungayenza kanjani lento lena, ihamba kanjani lento le, how come ukuthi i-report yakho ikanjena, i-report yakho ayikho right. Tshona we, into engizoyithini-ke le, I am being sabotaged by umanager. Ey'khathini ey'nzima uNkulunkulu omuhle
bengiphuma discharge, bengithi mina mhlampe kwenzakala imistake eyibathethe abantu abakhulu bathi ungasibiza all the way from le ekudeni ukuthi sisolelele le report maseke uyasifici usilethela into incomplete kanje. Umanager wami instead of ukuthi angisupport usayi mhlampe kwenzakala iphutha, kube nje indlela akhuluma ngayo akhulume ngathi kudala vele ngintshela ukuthi lo msebenzi lo unje. Kanti uNkulunkulu emuhle enamandla uSimakade, ngithi mina hold on besangithethisa. Kunento phela ekuthiwa backup, ubani ongazi ku backup, laphayana kuma meeting kufakwa iprojector iprojector ekhompyutheni yalabantu laba abasuke kuziwe kuma meetings. Ngixebule le computer yabo ngifake yami, nama ngazi ngasithatha phi isibindi kanje because kusuke kune computer le reportwa ngayo. Xebule yabo ngifake yami eno backup. Kwathiwa nje kusathetha ngathi hold on i-laptop yami la isikhwameni ngayikhipha ngafaka i-report yami. Sho ukuthi mina ngibackuphile because thina sisebenza kwi-program, nanombani umanager nanombani angakhona ukungena kwi-report lo oyenzile adelete kube ngathi ayikho i-report wena ungakaboni. Sho ukuthi umanager wadelete nje just few minutes before i-meeting, wadelete kwi-system kwabe ngathi mina ngikaze ngenze. Kanti mina ngenzile kwi-system ngase ngiyabackup eceleni, ngifuna ukuyicalculate into yami ukuyichecka kahle ngesikhathi sami. Ngiyibackup eceleni ngifuna ukuyichecka nje mengisendlini. Kanti umanager akazi ukuthi kune option enjalo ukuthi you can download your own report, ube nayo efonini, ube nayo ekhompyutheni yakho, ube nayo kuphi. Yena wazi ukuthi usebenza kwi-system. Ngathi hold on ngaxabula i-laptop yabo ngayibeka eceleni, ngayishift eceleni, ngafake yami. Hawu ngicela ukukutshela ukuthi ngaphunywa nginconywa kwi-meeting, ayithiwa mhlawumbe imistake ngempela, ngaphunywa ngincoma kwi-meeting. Uyalazi lelizwi leli eBhayibhelini elithi udeka itafula phambili kwezitha zami ngidli. Sho ukuthi umanager behind my back ubeka nomuntu afuna ukumletha la emsebenzini, ehambe lokho ecomplain kubantu abakhulu ukuthi lona umsebenzi akawenzi kanjani, inkingi kuphi. Ama manager aza athi approve ukuthi amlethe lo muntu ocabanga ukuthi uzokwenza ukuthi izinto zibe lula, sisebenze soyi3 sisebenzisane. Sho ukuthi ngempela ama-manager athi thina sibona inkinga lo muntu, i-report yakhe was very impressive, but if wena uyabona ukuthi unenkinga, ikhona inkinga ekhona, hire that person, bring that person, and then let them be in the same position. Bangabe sesibona sizobeke sesi-promoter lo omshoyo ukuthi uyena o-right mase kuphuma ama-positions e-promotion. Afike-ke lo muntu lesikhondla lesi umanager athi sisebenza kakhulu. Yeheni webantu kwakufike ugcuntsula womuntu, idimoni lomuntu. Ngicela ukukutshela ukuthi bebexoxa ngamehlo phambi kwami, beplana, beplotha. Hayibo, ngaze ngahlupheka. Yabo kumina emehlweni bangihlekisa Nkosi yami, bayantofoza bakhuluma amagama amnandi, kodwa behind my back abantu bangenzela phansi, bahlangene impilo yami bazama ukuyisaphaza. Yezwa iqaleke manje depression ingiphathi ukuthi Nkosi yami ngicabanga ukuthi ngiphumelele. Uyabona isimo salana ngingaxoshwa nanoma inini, isimo la salana siyabheda. Ngikhuluma nomngane wami ecingweni, ngiyam-explainela ukuthi izimo la emsebenzini, umanager ungenza kanjena, uhlangene nalentombazane kanjena. Kanti ingane yami iyezwa la endlini, ibhizi, iphezulu kwamaqhinga, iplanela ukubagudluza. Ifuna ukugudluza lethu enginikeza inkinga emsebenzini ngokwayo nje, ifise ngathi mhlambe lethuna ingavelane nje igudluke mase kusala kupronyotwa mina, kusale kubonakale imisebenzi yami. Sho ukuthi leli chwane leli lenkanyamba elifakwe umanager yami, ake sithi umanager simbize ngenkanyamba mase kuthi lo girl lamfakile simbize ngechwane lenkanyamba. Uneyinkinga zakhe naye, uyidlela amaphilisi e-anxiety nawe depression. Wake waba depressed before udokotela waseyamdischarge engasamnikeza amaphilisi. Usewathenga backdoor lamaphilisi, useyithenga lamaphilisi e-depression backdoor. Niyabazi-ke lama pharmacy la kuthengwa khona amaphilisi backdoor. Ngicela ukukutshela-ke ukuthi usisi lona ugel njengoba ephuza lamaphilisi, kanti umntana wami umlandelile wazi lonke ifayela lakho ukuthi usenga amaphilisi backdoor. Amaphilisi kanjani afika umntwana wami aswitche, avule lama capsules lawa alamaphilisi akhe, afake ama drugs phakathi. Sho ukuthi usisi ubone impilo yakhe si-improvile, she's now on drugs.
akazi yabona, kodwa usiyabona manje, uyaqala uyabona ukuthi hayibo mangabe ngingawaphuzanga ama-antidepressant wami ngizwa ngikanjani, ngiwacrave, ngiwafuna. Useyawaphuza manje, useyawafuna, useyahamba uyostoka, nje yabo mhlawumbe usewaphuza kathathu ngosuku abe high, yabona ne-behavior yakhe-ke manje iqale ukushintsha emsebenzini. Ingane yami sometimes imstokise nje ingawa exchange ngamasibomu ama-antidepressant, ingawa exchange ngamasibomu in such a way that kwakukhona ilanga la wazowaphuza khona abe maningi ngoba ebona ukuthi akamfikisi kuleya ndawo la ajwayele ukumfikisa khona, waze wajika esibhedlela bamtshela ukuthi hayilona unenkinga yama-drugs kanje kanjena. Asazi ukuthi she was trying to commit suicide or what exactly was she trying to do ngokuthi aphuza amaphilisi amaningi kanjena. Lathi liphuma nje ichwane lenkanyamba esibhedlela laqonda ngqo kwifamasi. Ningithengisela amaphilisi esipayile, lethani la nginikizana amaphilisi amasha, ningithengisela amaphilisi esipayile. Niyabona ukuthi ngijike esibhedlela kawenzanga umsebenzi. Awuke wathi nje ephuma esibhedlela ingane yami yabe futhi ifaka amancane, yabo amanye uhalf ifaka idrug, amanye ingafaki idrug. So bekaba high kwesinye isikhathi angabi high. Umthola ukuthi ngisho nasemsebenzini manje akasaperform because ufuna lento le ayifunayo, emsebenzini akasaperform. Ziphuma indaba zokuthi vele unenkinga ye-drug, zizwe yilo manager, yabona. Lo manager lona athi yazi ukuthini impemu, usho phela inkanyamba, isho echwaneni lenkanyamba, kule problem lenyakanya okuyona kuzomela ukuthi uphuthume uhambe uye rehab. Aphike lo angidli mina ama-drugs, sho ukuthi nje ilama antidepressant angenze kanjena, angwadli mina ama-drugs, or mhlawumbe le pharmacy le iyabheda, kumele ngithole i-pharmacy right, angwadli mina ama-drugs. Athi umanager sekukhuluma inkanyamba-ke phela, mase kukhuluma inkanyamba liyalalela ichwane, ngithi hamba uye rehab ngoba into zethu kuzophuma i-promotion maduzane. Njengoba usabehave kanje le promotion ngeke uzuyithole. I-promotion izophuma madizane, izophuma in 6 months. Thatha 2 months uhambe ye-rehab, ubuye uzoperforma kahle. Lo 4 months wena uzobushayina, mina ngizobeka igama lakho phambili. Kodwa ngikwazi ukubeka igama lakho phambili usenje uyinyakanyeke kanjena because ngingathi nje ngiyalibeka igama lakho phambili, ufike wena wenza umsangano, ubhede nje, wenza izinto engaqondakali. Hayi ngempela ke aphume ethi uya e-rehab, bakithi uya rehab umuntu, kanti ingane yami izovela iplane ukuthi mangabe sekusondele u6 months kube ngathi uyi-overdosile lo chwane lenkanyamba, adlule emhlabeni. Hayi ngempela omafayili odokotela ngenkathi engene ephuma ebhedlela atshengisa ukuthi bekade ne-drug problem, vele lo muntu use-overdosile, wa-overdosa i-drug, ingakho esedlulile emhlabeni. Mina enhlizweni yami kuvuka imbhalo, kuvuka ubufakazi ukuthi uJehova ungumalusi wami, uyangihola emadlelweni, angiholele emadlelweni abuhlaza, ebumnyameni uyisibani sami, ebunzimeni uJehova onolaka, uthi ngeke avume ukuthi owakhe ahlukunyezwe. Mangabe uthinta yena kufana nokuthi umfaka umunwe esweni. If ufaka umunwe esweni likaJehova uya-reacta. Mangabe ufaka umunwe esweni lomuntu, umuntu uya-reacta. Ngithi uJehova la ureacte ngenye indlela, wathatha impilo yomuntu wayilahla phansi, yenzela mina. Ake amaqhinga kamanager bekangasekho, usezothini? Nasi isikhathi sepromotion siyafika, ugeli wakhe phela usedlulile emhlabeni, and umanager akangithandi, sho ukuthi usenenye replacement vele on her head, usenenye nje i-replacement yokuthi ingireplace. Ayiye umanager lapho bese ngisheshiliza ngekhanda phansi, engisaposthacha kakhulu, wafaka-ke enye-ke ichwane lenye inkanyamba-ke, elinye ichwane lenkanyamba number 2 kwiposition yalo shonile, wathi uyadingakala umuntu ozobamba umsebenzi because bese sisebenzisana su-3 kuleli office. Angicela ukunitshela-ke lifakwe ichwane lenkanyamba number 2. Umanager usazoqhubeka la ade egcine khona. Kusho ukuthi le chwane leli alinayo experience, alinama qualifications ngale ndlela lazama, linayo qualification but experience alinayo ngalo ndlela, ngale ndlela le experience efunakala ngakhona. Ayi man, bathi abaphathi, ayi man ayikhona. Siyambona lo ukuthi unayo qualification but experience compared to lo, asikwazi ukuthi sipromote umuntu noma thiwa uthi lo uyisikhondla usebenza kangakanani, but asikwazi ukuthi sipromote umuntu
asikwazi ukupromotha umuntu ongenayo i-qualification, ongenayo experience edlula los promote ongenayo experience. Nansi right candidate i-manager kwangathi ngaspina phansi ngekhanda, eyavelana iyaswapha abantu, yaletha ke isikhondla khondla to i-department yethu, isiqhwaga sesikhondla khondla. Ayike angazi kusikwenza kala kanjani, ngababona sebexabana bodwa sekongaphansi nongaphezulu ikati negundane. Isikhondla khondla lesi savelane saphuma sabuyela kwi-department yaso. Sebela kwi-department yakhe yaso, umanager ke nje wasala egabe nje ngokuthi angeke aze asayini ukuthi ngipronyotwe, yena usebenza nami uyazi ukuthi umsebenzi akawazi kahle. I-management lento le eyibonayo mangabe kuzoreportwa ibona nje into encane, iyona esebenza nami everyday, iyona elungisa ama-report wami ngoba isuyifuna ukuthi singaxakeki emithingini, ifuna singaphoxeki. Ashaye phansi ngonyawo umanager ukuthi akunakureportwa la, akunakupronyotwa la. Bavelane abaphathi bathi, you know what, thina sibona i-asset la, awusike simshintsha ama-departments simbona ukuthi kulenye i-department le angeke azaperforme better because thina we see i-potential. Ngenzeka ukuthi wena mhlawumbe i-potential awuyiboni kulo muntu kodwa thina siyayibona i-potential. Ngempela-ke ngiswitche kamanye ama-departments. Ngifike ngisebenze ngokukhuleka kulo ma-departments, ngisebenze ngokukhuleka. Futhi bayibone igalelo engilidlalayo, bangipromote-ke manje, bangipromote esikhundleni esingaphezulu kukabani, esingaphezulu ka-manager, ukuthi umanager usezofika azoreporta kuthina e-head office. Bangiplace manje ku-head office la esengifika khona sengiyakhona ukushayina. Inkinga la yabakhona ukuthi ngathola ukuthi inkanyamba le encane eyagudluzwa emhlabeni eyashona ngokuthi i-overdose ama-drugs. Ayikazi i-overdose, bekumntwana wami wonke o-castrated lonke lelicebo ukuthi uma wami because uhlakaniphile, uyi-hard worker, kade nekhampani yakhe, she's good, she can manage everyone. Yagudluza lo muntu lo eyinkinga, inkanyamba ebalance ngayo, yagudluza inkanyamba encane ukuze kube ukuthi inkanyamba ayisenayo umuntu ezobhalansa ngayo, amaqhinga ayo wonke aphelile. Ngenze njani kulesi simo lesi? Umntwana wami ngiyahamba ngiyombophisa ejuvenile because kuyacaca ukuthi wonke umuntu oyinkinga endleleni yami uzomqhufuza, uzomgudluza, ulwa zonke izimpi zami ngokuthi agudluze zonke iy'nkinga zami empilweni. What do I do kulesi simo lesi? Sengiseposition ephezulu enkulu, ngihola kahle, but I am not happy ngebehavior yomntwana wami because angazi ukuthi what next. And ngiyafuna ukuthi lento le istop, ingane yami icabange njengengane enormal, ibe ingane enormal. Mengikhuluma nayo ithi ma mine angisoze ngaba normal. I was born like this. I am a fighter. If I see a problem, I remove the problem. I eliminate the problem. I'm a strategizer. I behave well if there is a problem in front of me that I can solve. Unfortunately, all these years, ama-problems engiwabonayo are in front of me. Ama-problems wakho because mina ngisemncane ukuthi ngingaba nama-problems. So ma, there is nothing ungangisiza ngayo. This thing isegazini lami, iyangidla ngaphakathi, ifuna ngi-acte, ngisolve ama-problems. I was born like this. Ikumina lento le isegazini lami. Ayibafazi madoda, ake ningitsheneni ngenze njani ngemeko eso. Ngiyayeka lengane ikhulu indlondlobali ibe yimonster, noma ngiyahamba ngiyoyiphosa ejele, ihambe iyodonsa iminyaka, ubusha bayo bonke ibidlele ejele. Ngenze njani? Seke ningitshele, seke ningicoshise ukuthi wenza kanjani mangabe uyithola usesimweni esifana nalesi. Buzz SA to all social media platforms. Iyo lalibonene eyitorini eyilandelayo, siyanithanda kakhulu.